салом бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодиро бо охирин таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 21 июн. На пой рафтан, на ҷои мондан, нигоҳи ба аҳволи паноҳҷӯён дар Тоҷикистон ки шумораашон ба 10 нафар мерасад. дар Тоҷикистон ҷазо барои муносибати бераҳмона нисбати ҷонваронро шадидтар карданд. ҳомиёни ҷонварон муҷозоти таъин шударо нокофӣ мехонанд. ба ақидаи ман бояд ҷазо сахттар мешуд. Силу уголовной ответственности. ва ҳукумати Украина як зани шаҳрвандашро бо 7 фарзанд аз урдугоҳе дар Сурия ба Киев овард. азбаски шавҳари ғамхор буд, дӯсташ медоштам, аз пасаш рафтам. аммо оғоз мекунам аз як хабари дигар. раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон муфаттиши парвандаи Иззат Амон ҳомии шинохта дар миёни муҷрони кории тоҷик дар Русияро иваз кардааст. пештар наздикони Иззат Амон аз хунукназарии Эраҷ Қувватов муфаттиши қаблии парванда дар кораш шикоят карда буданд. ҳоло ба ҷои ӯ Сипер Сафаров муфаттиши дигари вазорати корҳои дохилӣ тафтиши парвандаро бар дӯш гирифтааст. Иззат Амон ки рӯзи 25 март дар Русия нопадид ва баъдан дар Тоҷикистон пайдо шуд, бо гумони қаллобӣ ба миқдори махсусан калон дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. наздикони ӯ ин иттиҳомотро сохта медонанд. дирӯз дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи паноҳандагон ёд шуд. маъмулан дар ин рӯзи хос ба тақдири миллионҳо нафаре таваҷҷӯҳ мешавад ки бо сабабҳои гуногун маҷбур гаштанд кишварашонро тарк кунанд. дар Тоҷикистон ҳам беш аз 6000 нафар паноҳанда зиндагӣ мекунанд ва ҳамкоронам Мулраҷаб Юсуфӣ ҳамроҳ бо Шаҳлои Абдулло ин мавзӯъро таҳқиқ карданд. وقتی که اجازه کار نمیدین، وقتی که از نظر مالی شما کمک به ما نمیرسونید، یه پناهنده چجور میتونه زندگی کنه؟ عاطفه پیچند شهروند 36 ساله ایرانی است که در تاجیکستان پناهنده شده است. به گفته خودش 9 سال پیش مجبور شد که همراه با شوهرش ایران را ترک کرده به تاجیکستان آیند. نمایندگی سازمان ملل متحد به عاطفه پیچند کارت پناهندگی داد، ولی گریزه ایرانی از این قناعتمند نیست. ولی الان تقریبا 5 سال هست که هیچ کمکی به ما نشده. ولی نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شکایت عاطفه پیچند را رد می‌کند. در پاسخ این نهاد به رادیو آزادی آمده است که به پناهنده ایرانی در دایره برنامه کووید 19 کمک مالی کردند. مژگان حلیمه و روزنامه‌نگار تاجیک قریب 1 سال است که موضوع پناهندگان را می‌آموزد. میگوید بیشتر پناهندگان از افغانستان به تاجیکستان میآیند و هدفشان هم رفتن به کشور سوم است. مشکلی همین مشکل رقم یک گریزهای افغانستان در تاجیکستان چی در شهر وعده که در دیگر منطقه‌های دور از مرکز باشد، این هم مشکلی نداشتن جای کار است. آنها میگن که هر چند که ما مثلا مراجعت میکنیم شکایت میکنیم به دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ولی میگن نمیتونن برای ما جای کار پیدا کنن. بیشترشون میگن که حداقل ما رو روان کنن به کشور سوم، یکی برای ما جای کار پیدا کنن، یک کمک معین برای ما کنن. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فعلا 228 خانواده از شهروندان افغانستان از تاجیکستان درخواست پناهندگی کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید به 200 نفر کارت پناهندگی داده است. گریزه‌ها که اکثرشان افغانان در ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکنند. بسیاری از آنها مثل عاطفه پیچند در انتظار باز شدن راهشان به اروپا و آمریکا ماندند. بینندگان عزیز، شکل مفصلی گزارش رو میتوانید در صفحه آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی توجیکستان جزا برای آزار و اذیت جانوران را سخت‌تر کرده است. وکیلان گفتند این کار با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت که هدفش مناسبت جدی نسبت به حیوان‌ها و پرنده‌ها میباشد. سالهای اخیر جامعه شهروندی توجیکستان از رفتار بد ساکنان و هم مقامات نسبت به جانوران اظهار نگرانی میکردند. تفصیلات در گزارش نوبتی. انا این جک وی بیماری سرطان دارد. مجبور شدیم که پایش رو ببریم. از همان وقت در خانه ما زندگی میکند. حنیفه برات و سگ‌های معیوب و بی‌صاحب را از کوچه جمع کرده به خانه اش می‌آورد. سرنوشت هر یک از این سگان غم‌انگیز است. یکی را ماشین زده است و دیگری را صاحبش به کوچه پرتافته است. احوال بد این جانوران حنیفه را بی‌طرف نگذاشت. آنها را به دکتر برد و جراحی کرد و ماها پرستاری نمود.
در این حوله برای سگ‌های بی‌صاحب جای مخصوص ساخته ایستادند. این یخدان هم پر از مواد خوراکه برای سگ و گربه‌هایی است که حنیفه آنها را از کوچه می‌آورد. بعد این همه تلاش و زحمت برای نگهبانی سگ‌های معیوب، حنیفه میگوید دیدن مناسبت بد مردم با حیوان‌های بی‌صاحب برایش سخت است. البته تربیت در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوان‌ها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبت حیوان‌ها مناسبت خوبی داشته باشند، فرزندان آنها نیز چنین رفتار می‌کنند. اما زن‌های را در کوچه می‌بینم که به کودکانشان فرمان می‌دهند که سگ را زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند. اخیراً پارلمان تاجیکستان نگرانی محافظان عالم وحوش را شنید و جزا برای آزار حیوانات را سخت‌تر کرد. بر اساس تغییرات نو به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری برای شکنجه حیوانات شخص تا 300 سومان جریمه می‌پردازد. اگر شکنجه باعث هلاکت حیوان شود، حجم جریمه تا 600 سومانی خواهد بود. مناسبت برخی ساکنان با حیوانها به خصوص سگ‌های بی‌صاحب دیر باز نگرانی جامعه شهروندی را به میان آورده است. سالهای گذشته در دوشنبه خوجند و خاروق هزارها سگ بی‌صاحب را یا پراندند و یا زهر داده کشتند. مقامات این کار را راه حل برای امین داشتن ساکنان از حمله سگ‌ها می‌دانند. حالا معلوم نیست که سخت‌تر شدن جزا برای این حیوان‌ها چی بهبودی می‌آورد. در هر صورت فعالان جامعه شهروندی اعتراف شدن مشکل مذکور را یک قدم خوب می‌دانند. حکومت اوکراین در ادامه بازگردانیدن شهروندانش از سوریه هفته گذشته یک زنی را با 7 فرزندش به کیف آورد. امینه در اردوگاه الحول زندگی میکرد که آنجا ده‌ها زن تاجیک نیز با کودکانشان منتظر بازگشت به وطن میباشند. امینه در روی بازگشت به کیف به رادیو آزادی نقل کرد که از کاری کرده‌اش تا چه حد پشیمان است. گزارش طاهری سفر در همین باره نقل میکند. یک زن اوکراینی و 7 فرزندش را از سوریه برگرداندند. آنها در اردوگاهی بودند که خویشاوندان اعضای گروه دولت اسلامی را آنجا نگه می‌دارند. به سبب‌های امنیتی او را فقط امینه می‌نامند. خبرنگاری رادیو آزادی هنگام بازگشت امینه و فرزندانش او را از مرزی سوریه و عراق همراهی کرد. من از بی‌عقلی به سوریه رفتم. همه خطا میکنند. همه در پی زندگی بهتر هستند. من کاری خطا کردم که اونجا رفتم. از کاری که کردم بسیار پشیمان شدم. واقعا روزهای سختی بود. شوهر من پیش از من به اونجا رفته بود. من 4 فرزند داشتم وقتی به سوریه رفتم. 3 کودک دیگر تولد کردم. از پس شوهرم رفتم. تنها بود. از بس که شوهر غمخوار بود دوستش می داشتم. از پسش رفتم. شوهر امینه سال 2014 به سوریه رفته است. میگوید که سال 2015 کشته شد. امینه گفت که نمیداند شوهرش عضو داعش بود یا نه، اما شوهر دومش در واقع جنگجوی داعش بوده است. امینه و بچه‌هایش از سال 2018 در اردوگاه الحول بودند. آنها را سال 2019 به اردوگاه راژ در شمال و شرق سوریه بردند که هزاران نفر آنجا نگه داشته میشوند. اوکراین و کشورهای دیگر زیر فشارند که شهروندانشان را از این منطقه که در دست رزمندگان کرد است ببرند. مسئله این است که مقامات اینجا را هیچ کسی بر رسمیت نمیشناسد. یگان نهاد رسمی نیست که با آنها گپ زنید. ماه دکبر سال 2020 اوکراین 2 زن و 7 کودک را از سوریه برگرداند. ماه اپریل سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار بازگردانیدن بقیه آنها شد و گفت که 40 زن و کودک اوکراینی در اردوگاه‌ها باقی ماندند. وقتی بازگشت کودکان امینه وحشت جنگ را تصویر کردند. وقتی بمباران میکردند، با موشک میزدند، بعضی ها کشته، بعضی ها تیکه و پاره میشدند. همه جا آغشته خون بود. وقتی تیراندازی را سر کردند همه ما زود روی فرش خوابیدیم. مادرم برای ما میترسید چون که بسیار تیر میزدند. این بازگشت از آینده خوب نیز گفتند. میخواهم صاحب اتاق الهیده شوم که کتاب و دفتر و قلم داشته باشد که دانش آموزم.
орзу дорам вақте ба Украина расам, аввал дар як алвончаки бузургу зебо бинишинам. ҳавопаймои онҳо рӯзи 16 июн дар Киев нишаст. аминаро албатта пурсуҷӯ мекунанд, вале ӯ ҳоло ба ҷинояте муттаҳам намешавад. мақомоти украинӣ мегӯянд ин оила акнун бояд ба зиндагии оддӣ баргардад. чанд соли пеш Тоҷикистон комиссияи олии аттестатсионии худро таъсис дод то рисолаҳои илмии олимони тоҷикро дар дохили кишвар баҳогузорӣ кунад. ин ҳам дар ҳоле аст ки то ин дам даҳҳо номзад ва доктори илмҳо аз Тоҷикистон дар плагиат ё асардуздӣ айбдор шуданд. дар миёни онҳо ҳатто исми афроди маъруфи ҷамъиятиву сиёсӣ низ дида мешавад. бароди Юсуфӣ талош кард кори комиссияро таҳлил намояд. дар 4 соли ахир комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон ё ба истилоҳ ваки тоҷик тасдиқи ҳудуди 200 рисолаи илмӣ ва 50 дараҷаи илмии донишмандони тоҷикро рад кардааст. ҳамзамон ин ниҳод барномаи антиплагиатро роҳандозӣ карда асардуздии донишмандони тоҷикро дар марҳилаи баррасӣ ошкор мекунад. агар донишмандеро ин пойгоҳ дар асардуздӣ айбдор карда сипас донишгоҳе барои вай дараҷаи илмӣ дархост карда бошад, чунин пешниҳод рад мешавад. тирамоҳи соли 2017 дар Тоҷикистон комиссияи олии аттестатсионӣ ташкил шуд ва ҳамакнун куллияи рисола ва дараҷаҳои илмии донишмандони тоҷик дар ин муассиса тасдиқ мешаванд. аввалан шаҳрвандони кишвар, олимон, масалан олимони ҷавон имкон пайдо карданд ки дар худи кишвар бевосита рисолаи худа дифоъ кунанд. таълифи рисолаҳо ба забони давлатӣ хеле зиёд шуд ва дар ин маврид гуфтанӣ ҳастам ки яъне забони илмии адабии тоҷик низ имрӯз шакли муайяни худаша гирифтааст ки дар ин масъала баҳсҳо зиёд буданд. бо ин вуҷуд бархе аз донишмандони тоҷик ба фаъолияти комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон хушбин нестанд ва мегӯянд ки сатҳи илми тоҷик дар муқоиса ба солҳои қаблӣ ба маротиб поин рафтааст. онҳо мӯътақиданд ки тасдиқи рисолаҳои илмӣ ба мисли солҳои қаблӣ дар Русия аз таҳияи асарҳои илмии камарзиш ҷилавгирӣ мекард. вақт ҷудо каранд дар кор не якта вақт умми бошад ва ман медонам қоидаи тақриз мусонанд инҷо ҳозир ман дидам чанда ҳимоя ман ба телефон кардам маълим на якчин нависади тақриз ама гуфтам хондагим нема чӣ мекунам фарқат чӣ мугам. манобеи комиссияи олии аттестатсионӣ дар суҳбати бидуни сабт изҳор доштанд ки фошкориҳои пойгоҳи диссернет онҳоро ба чунин сахтгириҳо водор кардааст. феълан дар Тоҷикистон 54 шӯрои диссертатсионӣ вуҷуд доранд ки аз сӯи комиссияи олии аттестатсионӣ сабти ном шуда унвонҷӯён дар он аз рӯи 145 ихтисосҳои анъанавӣ ва 122 ихтисосҳои доктори фалсафа рисолаҳои номзадӣ ва докториро ҳимоя мекунанд. яке аз бартариятҳош ин аст ки бо забони тоҷикӣ ҳимоя мекунанд ва дуюм бартарият ин ки аз харҷҳои зиёдӣ ки барои тарҷума дар корҳои пешина вай мешуд сарф мешуд аз ин ҳам гӯем ки раҳо ёфтанд. феълан дар Тоҷикистон 4421 унвондорони илмӣ ҳастанд ки 28.5% онҳоро занҳо ташкил медиҳанд. аз ин теъдод 839 нафар докторҳои илм ва боқимонда номзадҳои илм мебошанд. дар чанд соли ахир пойгоҳи диссернет дар Москави Русия аз даҳҳо мавриди асардуздии донишмандони тоҷик аз ҷумла дар миёни мақомоти кишвар низ хабар дода буд. вале мақомоти тоҷик мегӯянд ки диссернет як созмони ғайридавлатӣ аст ва баровардаҳои он қувваи қонунӣ надоранд. ва ҷасади марзбони тоҷик Юсуфҷон Музаффарзода ки 16 рӯзи пеш дар рудхонаи Панҷоб дар марзи ноҳияи Ҳамадонӣ бо фархор ғарқ шуда буд пайдо гардидааст. як масъули ҳукумати ноҳияи Ҳамадонӣ ба Радиои Озодӣ гуфт ҷасадро субҳи якшанбе сокинон дар деҳаи Сомониёни ҷамоати Турдиев ёфтанд ва манбаъ афзуд ки ҷасад ба мақомот супурда шуд. бинандагони азиз, ин матлаби охири барнома имрӯз аст. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед. хабаргузориширо чун ҳамеша дар вебсайти Радиои Озодӣ метавонед пайдо кунед. азён ёдатон наравад, фардо ҳама шуморо бо хабарҳои нав мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.